Hafangni dalbidal shep shabd thane partiality Khlaimani Koksilsamung tisawi strangsalo kaibri shanmungo Hezama blog ni video ni thani deputation yafarka Tipra Motha ni adongrok manjaka ex MLBrishikita Tipra MDC Rabindra Tipra te Tipra Motha shimna blog ni president Nirmal Tipra mano khobi kubun azamarok Pradhanmantri Awas Yojana scheme nok Bakthani Partiality Khlaimani logi Hafangni dalbidal sep sab rumungko kesikireng Khlaijakmani Koksilsamung tisawi strangsalo kaibri shanmungo Hezama blog ni video ni thani Deputation yafarka Tipra Motha ni adongrok Asala Hezama hatni shimi khadumani rally khlaiye Hezama blog buskang phai pairi rizak rally Abani aglo blog tangnok buskangni gate ni tala sabaye blog tangnok nu kau thangi khadumani funuklaikya Tipra Motha ni adongrok Manjaka ex MLBrishikita Tipra MDC Rabindra Tipra Tipra Motha simna blog ni president Nirmal Tipra te West Zona ni chairman Ranjit Tipra no khobi kubun azamarok Piaba asala Hezama blog ni video Manik Tipra kuri ni bagai blog ni kubun officer ni thani Deputation yafarna ni nangkha Tipra Motha ni adongrok blog deputation mani tamno tei dabere tamno tei no blog deputation thangi jok जों तिनि जगा दिनै सिमना ब्लक कमिटि Tipra Motha YTF TWF लिउइ हेजामरा ब्लक डेपुटेशन रिलाय दङ सिनि जगा सिनि मेन दाबि रखा ओ जगा जे PMAY नि जे नक रक आबो सिनि सिरियल दि फाइ दङ दिओ जगा जे सिरियल दङनि आबनि मेंटेन खालायनो मारनाय आबो कुनु उल्टा पुल्टा खालायगा गाय जों आबनो नासिक दंला तेबो दङ ओ जगा गोबांमा बेनिफिशियारि लिस्ट खालायतानि सिनि जे ताबो जोंनि कमिटि खालायजाक दङनि BCO कमिटि न जों कमिटि बाय कनसाल्ट खालायनो जत बेनिफिशियारि लिस्ट न कारिबो तेबो लामा থেকে आरम्भ खाय जत स्कीम न जोंनि विलेज कमिटि नि चेयारमैन दङ जागा ओ जागा जोंनि मेम्बार्स दङ बरनो सुङिनो ओ मनिटरिं कमिटि न सुङिनो जत सामुंमा खालायनाय हायाखाय जों दिनै जे जेबाबे ब्लक डेपुटेशन रिजाखा जों जुदि ओ कग्रगनो माने यांखाय जों जे दिनै डेपुटेशन नि दिनै जे मेमोरेन्डाम रग जुदि माने जयांखाय थिनांगो भबिष्यत जों अबनसलायथाबो कटर आन्दोलन खालायनो बागै जों रेडि दंनाय हानि बागै जों गभर्नमेन्ट नि तारिख खयनान मोनसे ब्लक नि भिडिअ न कयो जे दिनैनि ओ डेपुटेशन नि बिसिंथै जदि कुनु स्कीमो जों बेनिफिशियारि सिलेक्ट खालायतानि दं लामा खालायतानि दं FFC नि रां सबायतानि दं जत जागावनो जोंनि मनिटरिं कमिटि नि कनसाल्ट खालायो कुनु सामुं याग्रि मानगलाक ओ जगह गोबांमा दाबि नसिनि उल्लेख खायदों स्पेशली चारटा दाबि थैनो माने बिसोरबाग इम्पोर्टेन्स रबै FFC नि जे रां सबायतानि 15 फाइनान्स कमिशन नि जे रां सबायतानि आ जगह ब बेनिफिशियारि न जों सिलेक्ट खायनाय ब लामानो खालायजानाय अमरनो थैनो जों दिनै ओ जगह नाहार मुं माने सिनि जत लुकुरकनो ओ जगह सुबिदा रेनानि ओ जगह कुनु माने पार्टी नाहारियावै जे लुकुरक माननानै नांगौ बरक माननानै बागैनो दिनैनि ओ डेपुटेशन हामबाय ताबुसु जरते जों ब्लक बिसिङो हाबजाक गाय खनागा भिडिअ बकरे एडिशनल भिडिअ बकरे हयतो बंनि जेकुनु प्रतिनिधि अथवा जेकुनु खरसा अफिसार जुदि सिनि थानि ना हापायखांखाय जों बरनो सिनि मेमोरेन्डाम रिद हरनाय ब्लक नि बिसिं किन्तु माने केबो न खसा कर्मनि जाया जतन न रिउइ दङ सुबिदा ने क खाइ दङ अबते ताबो क किनम दङ जतन सुबिदा दङ माने जतन न केबो न Tipra Motha खायो न केबो न बंकि खाइ दङ या ना जों तिनि अर रिना नागला खामन जदि न सिनि मेनु मनिटरिं कमिटि न कनसाल्ट खायो जुदि सामुं खालायजाक अंकाय जे अम हाय तिनि डेपुटेशन रिगाला खामु ओ मनिटरिं कमिटि न कनसाल्ट खायो सामुं खायो हिनि जों तिनि अर डेपुटेशन रिलाय दङ हामबाय
borni shanmung supungui rizagi henke beskangni shalo kotor jobao ongkhornai hinui damrok mung Rwkha Tipra Mothani adongrok Tipra Mothani block deputation no kitinge as halo tunglok nangjak Hezama block amchai Sidai nishimi onimesni kokthum Chini Khorang